Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri vhunzhi ha vhathu mona na ḽifhasi vha khou pfuluwa kha vhupo ha phendela shango nga ṅwambo wa miḓalo ine ya khou vhangwa nga u gonya ha lwanzhe. Fhedzi vhadzulapo vha madzingu a shayaho vha kombetshedzea u dzula nga uri a huna hune vha nga ya hone. Ngudo yo gandiswaho kha Nature Climate Change yo shumisa data u bva kha madzingu a paḓaho zwigidi. Data yo shumiswaho ndi ya vhukati ha ṅwaha wa gidi ḓaṱahe na gidi mbili fumi ṱahe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Monash University. Vhasedzulusi vho tumbula tshaka dza malo dza nothi dzi wanalaho Washington. Tshaka idzi dzo ṱaluswa kha dzhenala ya checklist ndi Melisso's nigra laberge, Euphorbia dilatypes bohat, Atoposmia abjecta cresson, Coleoxys funerarius Smith, Diantidium cressonia de la Torre, Diantidium singular cresson, Osmia saenio natans cockerel na Sterling heroni Sheffield. Vhasedzulusi vha ri tshaka ntswa dzi khou engedza tshivhalo tsha tshaka dza notshi dzi paḓaho maḓana maṱanu furathi dzi wanalaho Washington. A khou guma nga u rali mafhungo nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellrun Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.